Mama wakwaba midi ede adwoa search him mesrew na wa subscribe to my channel me a notification bell so for more news. Kwmawufuo enomo ekase no mo nsem omo kan na ne se omo tonkra de ama NPP amayoko ni so omo nkan makoma ento omo yem na by elections na ebekoso wo ho no eya de a NPP amayoko no afa esan se eye his excellency na do dan Kwmawufuo e na NPP amayoko omo ba bem no omo aye niam pa akwan omo atwebi school dem omo asisi bi hospitals omo asisi bi nti Kwmawufuo e kire se about your baba kosi NPP for enkomo akoma entom yem na adofo ansa na mede ensem omo aka bebro ne enje ensem no emu enchemu kakra ena no ena Ghana yina mjidi se yete Fofia Antuata eye Kwmawufuo MP Honorable Philip Basoa edi efrimi ya and Ghana hanom eba ne se Ghana penny bi esom ewa bemu na so ofima eya papa yebeka ya eye the late Evans Fifi Atamels efim and yasem keto akra at that time na wo school and ye betro exams kra ye ba betro exams a ye teachers se and na moment of silence ubegina ho a owo ka okra eze attention na ugina ho and ya ko se me betwem na de and na no Parliament House sa and na ebi esi ewo Kwmawufuo MP Honorable Philip Efima ayara ho sem ye papa na we fimi na vacancy ababeda ho na se wo fail because in the uko Parliament House hang ho esan say eye majority for na ense den do so ntino omo ho kire kire omo nyasem keto akra yakopon kra na ye omo adom e na omo nya independent ba ko ayes omo ha to mo kakra nti Kwmawufuo ababeda ho so mo awi ni dia and his excellence na don Kwmawufuo no ho ache no yakopon kwa na ye da na se so na aka ni mbre kakra be wa be ko na Kwmawufuo MP eye Honorable Philip Efimi na so omo to aba na omo yi nipa fofo e replace no e wo Parliament House de ma Kwmawufuo man na no edam na no eye omo ye omo primaries no nipa onwe ni eye Honorable me friend Honorable because sisi Kwmawufuo so meto ama no ana se owura Ernest enim na onwini ya bato na eba bekoso wo no me no na Kwmawufuo man omo e kire se NPP fo entumonda because by election de omo an beko e de amom na yenti ensema omo de atudwa omo nto aba ni bi kra no e ka bibi kire wo se omo tire brantie no achi enu dise yankopon aboa brantie no na wadi nkunimu a minim se as experience as yes bra ye ka se kra no wa sha se atoto ne niema any the leadership of the party at the constituency sha se keka omo niema bom na se enipa nwotwe a mo pe se nka mo be dijuma e di aboa Kwmawufuo no se omo nyina ka bom no ma lead this campaign me gidi se ya de a ebebo apa obi ani ho a obeyi no ho afrim na ya sren so se sabre ya yatimi ayi de obesi NPP anemu no ye papa Basoa minim se oda baby obi an oda obeda honestly speaking kwabra unim se venu na ye program no kwa no na it could tell you something because me who say nyamani na anhwe ni ya ho na ye koye program na me na Honorable Basoa din egu ho yeah any former MP no okay aro Basoa no de onu film a ya ba baaye okay antana ya ba be fitu ama Honorable Basoa wi abe so no so de Basoa okay kana so say otie o hwe sa inscription na wo ho no a na enipa no bebre so fa ne say era NSTO enim enso now you obi a one eya papa Basoa so kona krana the moment when you be body Basoa so no it should tell you something enti media me gidi say ni nkunim die yi na eyo osro na hyehye ama the new patriotic party gidi say ye koye nim no ye nsan enso enhu ne say ebra ye be wura primaries yimu ye by elections yimu ye pa no all hands on deck eye obia said ye say ye nyina ye be ka bom na yetimi secure this victory menyin ni said this victory or say koye bia be say 60% and 50% no
was saying na ye kabom na ye ma Kwmawuman so who say yes indeed nipa kra na omo time na chia na ntim rantie no bi so ye agitation so mountain said the economy de omsu say ora enestia wanim ne di nkunimu ebetimi aboa no enne imrantie no so nkyere esan say me gidi say obi okra na oye delegate okoto aba ni bia otie de na ne kromfo eka enti kromfo aka say ye pedas person sanipa no anso so na delegate no eyi no me crowd enka metimi aka say enka Kwmawuman enka nche NPP for so omo da omo na campaign no nka mabunu omo Kwmawu komoma the leadership of the party enka yenten omo ntentena kra na nka mabunu no ansha se enka bibi nkwa afie mu enko kasa se we de yanya na ye ka se yemfa abrantie yi emra ne o grounds hobi ye na mountain so ye ne delegates ne kasa ise ni pass mesina ehia no ene waba delegates na koto aba aka ye nso ye de then na ye be prove it to the new patriotic party say so ma ye ya pede ama ye de a ye nso so your portion of adwuma no enso eni enti mesre Kwmawuman so amo so moa na ye nko ye nim again ye hwe the posture na ye papa baso a ekuta ewo politics a obeye yimu a so ye obi ana ompede de kra na onye kika obi ani ni suban. I am not saying say obi a oye deda na obi a oye kika hia oye hia ese blending ni nyina na e dia but se ye hwe ni su a na ewo ni mu a na oye obi o da fom pa mjide se su nso so ewo Ernest yaw anim ensumu kakra no amihu no mehu ni se su no so ewo ni mu enti ye besre babia edru no enche bia me call afidie bi so na ye di nkomo na manfo a by elections be bantimu be ye kwan ni ade you see edru me bia sansem we sa wotibia no na by election ba ye kwan na ye de you see kwabra people se die amanfo ni bi epese omo kano no menyi ni se ye sanete ye ti ameka se menyi ni se ye sanete ni se kwabra ne ya ye ka se mprempre ya sa wokọ me constituency ye nkra na se baako afidie okwan so a eye adwuma honorable lawyer John Ampontu Aguma oti ase onwu yo enju say na obi aka say ye MPP na afri mu na ye be by election ye nka ase ye koye by election wo adwoso yet afidie e wo kwan so a eye adwuma there are so many constituencies enche bia Kofi Job kwan na wo ye wo chama untumi mu kromu e kwan so ni ade na ye koye by elections ana na by election bia anya endru ho infidie wo kwan so a eye adwuma there are so many regions and infidie wo kwan so a eye adwuma enti ye be stress se nka ye na the say me cite document na contract document no yes somewhere January kra sometimes na bibia obi akra enya the slightest idea kra say MP no e be free yet na contract na sign a contract na so contractor boaboa ne hono akọ site na akọye adwuma menyi ni say eye bibi ntia say ye call afijase proper